Kamati ya Nyagusira Cheslin Nyang'awo Ndiki kutoka yekenyoro Kianyange ni ewadi ya Bwirongo niko bale ne kibako karama ega yoyole niganga yokurigekero kibojumbe hime yobunge ya Nyalibali Chacho Musko Kingo Nyambane yosoke anagwakira nero mwana wo bwekere gikomi school fees abigo nigo bakwa nabuna asiba mwakrambyo asoko imukige tamukiro kya soko ene kibuna omwana yo ngoche kagenderale na masomaye Bibi namura ngakoniga rurite ikarangire kubigasi stroke ya mwage kira ya mwage kuruba bwa kagenda kira kaimye tahi mama hakita asi jawano mwisime bachori yakembi yamana nasuba chakongera rumani school ikinga nakinsa bitiyo kana na kuri ngambi yamana nasuba chasekenyero Kianyange njenkoro pamondi oyo maronya gusira Nyang'awo mwisime ngambi yamana nasuba chakotokanya barara baba to promise ngokonya bara kini mbari mutabaikirania unetakiri ese kenyero to kongera uya barara baji university okonyete ndudu kwata yo muitore garo university tukagirite muchakurura okonyo eso yo grade 10 tawata bambi yamona wekere ngambi yamona wanyari okonya nyaera mwana yuna ndimba kwati no nkende bakuriga igeto kwanje totwa kamuture togwatana twate ngambi yamona nande twatambi yamona nakonye to mwana onde we university uri muno gaiga nande twatambi yamona naira tokataba nyaro bwate school mono osome mama mina ro atwale chiguru agende konda komentera se okoe kwende pocket money umwana witu garwa tunarwa wano usiri wano bina chiri utigire binde bingi hane nyumba ari kwa gatapanyikirani abana konyora buna rwari umwana ga haka konyotara kuri school fee yondi yamano mwekini wa Kingo Nyambane soko toratara okonya gaiga aga kinaini kumwigure yo mwana no ebikora byaye umuhamu manyi asinke wakumumbororo umwana wande skuru Elizabeth Nyairo umucho koroni gente kiyo kiremo okonye matukari mutwe kwegure yatu agotebira umwana mukwa mukore binteria umwana asome atagwe konya matukari mutu nenguro kujane tike muntu umwana yumutura gati gabana bake batakito okonya umwana yo ko Elizabeth Nyairo anyoro mwiri admission lakini ndaga kurwara kanyara kumukonya ndiye mano mwishimi wachari Kingo Nyambane asoko leto koboka sepa migeni abana igoyo muna rule university hari first year opini wako lije asumwano yo Elizabeth ndiye mano inside yakuya ni naso tacho bunyasi bunyakoro